kahle kangaka usemnyango wezulu wehlela emhlabeni selizokhala icilongo simhlangabeze usemnyango wezulu wehlela emhlabeni selizokhala icilongo simhlangabeze usemnyango wezulu wehlela emhlabeni selizokhala icilongo simhlangabeze. Haleluya. Sanibonani. Ninjani kodwa niyaphila? Angikhuleke ezinyaneni lesilo. Wena kambambusho omnyama shiza la shimpi yaqabla ngoma zilahlekile ziyofa umdlebe kwasoshangana. Wena kaliseba likhotshela ngalapha wenkandla likhotshela njalo luhla amadoda. Wena kwenyathi kanjalo ejama ngomkhonto phezulu kwemzimvubu namampondo asaba kuyehlela. Ndaba ezitha. Ngibingelele ongiphinde ngikhuleke enkosini yakwaZungu emeva mhlophe nokuyinkosi la uBeekay abe qhamuka esizweni sayo manzini amakhosi asendlungu amanye akhona amelelekile siyakhuleka ezinduneni zonke ezimele isizwe siyakhuleka sibingelele iziphathimandla zonke ngokuthi lwazi kusukela kubahlonishwa imeya ezikhona ongqongqoshe ngiyazi ukuthi babaliwe amagama abo la ngaphambili okuhlanganisa ubaba usenzo Mchunu esaziyo ukuthi bagazilinye nomacingwane ngoba ngangisebenza nongizwe mina angitshela ukuthi thina emachunwini singabandawonye akekho sibongo fanana ngakho ke siyabingelela kumacingwane kakhulu ndaba ezitha sabingelela amacingwane nyanda imkhonto angazi ke mawukuthi khona abasalile iziphathimandla ekhona seziyongixolela kodwa ke ngithi nje phecelezi all protocol observed. Angazi noma niyawuza no observed wami ukuthi akuwona nje observed cha all protocol observed. Ngibingelela abaphathi be-SABC abaphathi bokhozi FM ozakwethu abefundisi bonke ngibingelela amaNazaretha bobaba ngibingelele omama sanibonani onibingelelayo ukhathide wakangobe umakatazithi uhla ngoba dlete oluklebe ekhebhula kwamanye kebosala bayithunga abanena lithi unqolo bane beyigudla bethi igcwele ikhweba ngicela amahlezi intombi zaqoma qede bayashinga onina iyeke mama iqomela ethanda khona inganawa uvinjwanga wayiqomela nje la siphelezela insizwa uBeekay umfoka Mchunu insizwa ebinobubele sizwe ebinenhliziyo enhle ngendlela eyisimangaliso ngimbongela umuntu osuke nenhliziyo enhle ngoba leyo nto ayandele bani ikakhulukazi kulezi insuku zogcina la khona uSathane elwa ngamandla ukuthi abantu bangabi nazo inhliziyo ezihlanzekileyo ukuze balahlekelwe umbuso kaNkuluNkulu ngoba abantu abanenhliziyo ezimbi umbuso kaNkuluNkulu ngoba ngeke ungene embusweni kaNkuluNkulu nenhliziyo engasokiwe inhliziyo kufanele isokwe washo njalo Isaya esho ukuthi inhliziyo esokiwe iyaxola iqhala ukungcola ngoba isokiwe ukungcola kuhlali entweni esokiwe ngakho ke cebezela bafethu lezi inzipho zenu bathi hayi singakusa lapha eMasgrave uhambe uyokwenza inzipho hayi lezi inzipho cha impela nangu sibi khona angifakazela bangithatha sahamba hayi ngafike nami lapha intombazane yangiphihla lapha ingihlikihla ngale zinto zakho manje ngibuka ukuthi ngiyabuza manje ke sibiya nawe Mchunu kukhona umuntu ofonayo la ethi nikuphi niyithini mawuphendula manje nami ngiyayibuza phela abantu bayazi uTshatha ayibhinqa phela manje mawuthi la khala ucingo ngoba ukuphi hey
hayi ngezinzipho yeni ngathi mina ngabe ngcono kube khona igama elinye ngaphansi ngezinzipho uyabo so bangifundisa leyo nto yokuthi insizwa iyazenza inzipho zicwebezele nangempela zazinhle zayidlulela elensizwa ibithanda umndeni wayo ngendlela emangalisayo isibonelo nje kubona bonke abantu amahuzu uthi ungabi ihuzu uma uyinsizwa thanda umndeni wakho uthanda izingane zakho ngoba abanye abazali banebhadi bazala nje izingane ezahamba zaduka nezwe ezinganandaba nabazali umuntu asikahle ukuthi ukhuleka kanzima kanjani ekhaya kodwa mase sesilungini akhohla ukuthi kunekhaya angiphathi umeke waqonywa uNkulunkulu wami we phinda bheke emuva zimthathe ezaseThekwini azi ukuthi imali ifuneka iye kuzo nje kuphela akhohlwe ngabazali kodwa lensizwa umndeni wayo ibiyuthanda futhi uNkulunkulu eyibusisile ubeyibusisile isibusisa beyibusise sona bekubusiseke ngisho abantu abaseduze kwakhe ngani na ngoba ube nenhliziyo emnene inhliziyo ethobekileyo ngikhumbula sikomunye umcimbi hayi zizinhle intombi hey zizinhle zizinhle ibikhali phela imambana awubani yena we khohla hayi ibikhali suka manje bese kubanga ke lokhu babukhali masifika komnye umcimbi la hayi kube khona esiyibonayo kanti siyibone sobabili bese kuba nalokubanga ka sizakala afeke usibiya manje ubani ozongena kule ngane kuzotheka abani ngoba njoba seniyibanga ngithi mina akhuleka sibiya ihlezi phansi akayiboni inde kunaye ahleka zakhala inyembezi bakwethu silahlekelo kakhulu endimeni zomsakazo zakwethu naba sihlezi nabo la bayazi ukuthi uBheka ubungamzonda nje wena ngoba unenhliziyo nayo kodwa ubungena sizathu sokuthi uzonda uBheka ubungeke uzobe naso nhlobo ngani ngoba insizwa ebinomoya omnene ehlale nje ihlekela nje bese nomehluko ke sinaye ngoba angimazi mina wangikhuza kangaka uBheka ngoba ngazala ngane inkinga yokusheshe ngihluthuke inhliziyo incane kanti hayi azithele uBheka ubekuzake ngoba ubengazwani ubekwazi ukuziba yabona khona lento yokuziba mina abaphathi bayazi abaphathi bami sengake ngahlala ekhaya nje ngahlala ngathatha nganikwa nje leave yamasonto amabili ngoba manje ngiyahluleka ukuziba umuntu mebheda lo ngazalwa nje futhi umsakazo wangisiza wangikhalima ngoba ngangihlala ithonto ngalezi ayikhathi manje ngabona lento izongilahlekisela ngumsebenzi lena thiwa bakhulume lapho umphathi wamapholo uzama ukuyincenga uyibambe ngaphendula abantu lensizwa le insizwa ke ebikwazi ukuziba nje umuntu uma ngabe ekhuluma ngisho ukuthi uyaqalaza wena ufuna ukuthi hayi miyeke ube nenhliziyo enhle ngendlela yesimanga ebathanda abantu lo insizwa ebikhuluma la yakwavilane ungelovi uBheka uyaze ngami ngoba ngineqembu lebhola abafana abadlala ibhola nani nomshana wakhe la noSibonga abashana bakhe uBheka abadlala ibhola bedlala nabiyona into besiyibanga noBheka ibhola so waxhumana nalezi insizwa bazana abathandana ngendlela yesimangaliso kwaba sengathi kade bazana ngoba ke mina ngikhule naye wangakithi lo mfana nobe bemncane ngangophuti bakhe mina ukuthi phela angigugi kalula ngenxa ukuthi kunento engingazidli nje igogisanayo ngiqinisile abantu abasha kufanele baqaphele lokho nisibona singayindawo nje ngoba khona into esiyigwemayo lezi edliwayo esheshe zikuphuthume nawe mawuyiphuthuma nje khuleka mnanjana amabesho kodwa hayi suka ziyahlangabeza impilo kada ke so ke engikushoyo bafethu ukuthi ngicela siduduzeke emndeni wasemachunwini asiduduzekeni bakwethu asiduduzeke kunengoma beyithanda uBheka kuyihlabelela athi hobaleka nomgaqo wena umgaqo ma
uhabaleka nomgaqo nomgaqo wenomgaqo ma ngamshaya 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 ziyohamba insizwa kosala ibongo sengivala ngicela ukuvala ngombhalo ngoba ngeke ngakhuluma ngeBhayibheli sengiqeda nje ngisike lijiyayo baba kunombhalo wabaseKorinte bokuqala isahluko 15 verse 26 othi sitha esokugcina siyoqedwa ukufa ngoba ukufa kuyisitha sethu ngizindodakazi lapha ikhuluma ngoyise ngezwe ngifikelwa zinyembezi iyakhala ingane ubabulele manje ukufa kuyisitha sethu kodwa iBhayibheli liyasiduduza ngoJesu mhla ebuyayo ukufa kuyobe sekuphelelwe isikhathi ngakho ke sinalelo themba ngithi imndeni oseMchunwini balaleli bomsakazo ukhozi nabe bandla lakhe amaNazaretha onke asiduduzekeni kanza kwethu asiqine idolo ngiyathokoza mphatho hlelo